Mahama wakwaba midi ede adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Ghana fubi ena omo ekase na omo nsem omo kina ne say 2024 abato na eba beto no. Oman penida da John Dramani Mahama already no West State in the clear. Say enya de obi abetum de 4 years ayo manyi na onso mi kan aka 4 years nti ehemfa na wokui we asafone say a wo pese wo besa so be Ghana fo yesu Ghana fo bi se wonte ase nti we bisa nti omo kan nyina ne say 2024 nyame ya ado na campaign time do a oman pende da John Dramani Mahama ba wo fia bisa de say 4 years na kan de be den se wo dwen wo ba ne daache ho ko ande a yenti nsem a e course o se mu tie mi a mo pa me daache se bi ya Mahama ba mo nan so mo bisa ne say 4 years no do ba be den because na say ya we president no kan say government bia ntumi use 4 years emfa ya de pe bia Mahama na ne kan e nti mo fa na no mu nsa mu bisa no say 4 years na also mo fa ma no de ba be den nti mo mpe akukura hwiase bia MPP e ba say e be som me no kura ka se bo nti ensem way ena ni pe ode atiga Yewia na ye de shifting the whole blame na to government. And the government ni mi adwuma and na mama bu hu kire wom and the government no ama Ghana ho ayedin and the government Ghana be dey because of say wo jimi no unsue nyansa and na wa sacrifice wa dwen ho say mi sua bibi fo da bo ho. China me say papa ne say mo hwe say China fo omo fone tin no mo ye no ene ye de ye hwe difference e wom. Hwe difference e wom difference na hwe onu mabu no mahu so mo social media sare omo ya daja mo ho esua bibia e betimi abo mo ho. They don't care about the government. Ti omo atena se TikTok no obi one person in the creating a government na so that is brains a DNA ya for if social media started a DNA content ben ya create as a Ghanaians a DNA ya create a DNA de pan yetimi trans say ahye e de bo man no a DNA ya create mi na bebusa diade yentimi ya hwe but China for emaburu no yen no omu ya no man de ba me na senye bi no omu te ho kriti ade dwene no ma be bo man no ene omoman ku nye oman panin ku na e bi o China but yen yeti ha ana ye funny things e di disrespect the president show ni public why ne bet me say dey o China ibusa do ye obi e TikTok na nkasa kwa no na ontimi nye sa den se ode ne president ibesi ho e de roba ga bukunu hu e da beje aden ya Ghana ye den mini ni nan no mini nyina ne se Ghana ye den nti ne wo se ye be throw punches ye be jojo president ye be gu ne hu fin at the end of the day 4 years na kaka krebina so okwa vote no out that's all na the office oba sebe ye short memory association no betimi aboa na etimi ama ono do baba president ni ma Ghana ye no ne ahwe enem ko kan ade bi o Ghana web papa bi aba ye former president abetro say oba mahu ye ntia meka say mo Ghana fo ye nsua de nti ye man no e ka echi oba omomwo nyuba kitingiti na no onye taxi biom kaya yo yet Ghana common kaya yo gra no na taxi da wonso na oje kaya yo eye demonstration upon demonstration was wonyi taxi inflation and na dey was oba obitwa yi living wo oduma kito bia untua tax na waje adi we say bit my possible enye possible or the renew a political talk Akufo can send bebre true nyani na obet my because of say when the we are dream what obama no but busa ho say ye access and normal okay no percentage wise amount for so can say petrol but so yes okay
from 2017 obedi ade up to 2019 no na patu na otuma anase wa yenden ibusa wo ko betime ye ma abro so but situation na ye wo mu sese no there is nothing a obetime na reduce petrol never nothing nti how come say obebre mu no o ka so obeye wantimi ante so but hwe the good side and the bad side no we you have to assign so na one way na hwade na ka nokre and na me hwe student bi a video very nicely a school for video bi a we dey na me ye no me nko ho ne yo mate na me hwe school for video bi a omu kasa a praise education minister. I wonder, and I was shocked. Yeah, sometimes you know, say yeah, never be say na busa say uko all the social media na platform na apart from omo support to government depend on share that video. Yeah, now who at the papa be ni hono mo abu say me no base can't to so him sampa buja so I share that video no on share ko all the platforms on some pe Ghana yi no na ko say o ma share that video no because they hate that government no one more time on pe government na sem enye na memo no mpe o de Ghana fo nya ntia se ni o akufo da memo na wo bu no nya amemo no mpe o ni personality ana o mpe o mo time ni baban enti oye o matren ko se wiem na o mo bia funi for free kra na ni personality no ni pa ne mpe because all about can say about petrol so intimate so e no kre eno nti no otana intimate petrol so brahiro po be se se kwa de diesel e bo den petrol eno na achi ya na rehu ade papa bi ni hono mo abu se me no base can't to so him sampa buja so I share that video no on share ko all the platforms on some pe Ghana yi no na ko say o ma share that video no because they hate that government no one more time on pe government na sem enye na memo no mpe o de Ghana fo nya ntia se ni o akufo da memo na wo bu no nya amemo no